Kini ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule da imar bakor pangrum. Kimat bakongsan ki khubor menta ka step kilong. Ka World Health Organization kala pinpana baka jingpang coronavirus kala nang porsdan. Rai ka sarkar Tripura ban ajeng rap senhajar tingka syaki samla pule ki ba pule haki jaka pule ba penya da ka sarkar na ka benta ban thiet smartphone. Bat penbina ka Kongres ia uba Kennedy kriem kum ukertang na ka benta ka election syaka yeng darbar Rajya Sabha. Ki khubor ki babnya. Ka World Health Organization kala ong baka jingpang coronavirus kabalalong minta ka klam kala pustat syakum basispa teli kili. Director General ke WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ula ong baka jingpur stat kini ke jingpang kala ketakjur ya bun teli kili. Kini ke jingpang kala sedang ningkong ha China ha kesnong Wuhan ha ubnai no pra minshim senam bat minta kala sapriang sahaduk shispa santeli kili keleng ke perthai ha ke balai hajar praspa khanyungut kilayap bat shilak shipo hajar arpu kendangit kilayo ya kini ke jingpang. Ka sarkar ke Jala Manipur kala shim ya kilat jingada na uknyang jingpang novel coronavirus da ka bahukum ban khang ya ki khaput kata ka gate 1 bat gate number 2 hamure ka badan hateng no pal district bat kala mahang ya ki patba ban ya lingba ki khaput namar ka jingpur stat ka jingpang coronavirus COVID-19 Lapin klan shushu ya ke jingya pahara ki shipai Assam Rifles ya ki jaka kaput ki ba marjan bat ke Myanmar. Ka State Surveillance Unit jang ka tenat ke kuat ke kya ke Jala Manipur kala penjur shushu ya ke jingpin kre ban yadana kini ke jingpang da ka babu sakhat lainut ki officer ke Manipur Health Services. Katkum ke hukum bala ada director jang ke Health Services ke Manipur kini ki officer ki lasdang ban terekam nadu hanin kasni hadu katayo beningkong ubenai jemang. Ke sarkar Tripura kala rai bansam marsan hajar tingka syaki samla ki bapuli haki jaka puli bala penya da ke sarkar kenang bakin yo ban thiet ya ke smartphone. Ke sarkar Tripura kala minjur ya ke mukhya mantri Yuba Yogajog Yojana na kebenta kini ke jingtmu. Education and Law Minister ke Tripura Ratan Lal Nath ula ong baka sarkar Jala kan ai kini ke jingkershan ya kumba khatsa hajar hendus pak prangut ki samla ki bapuli haga kerdan graduation ha umi usnam ubansawan. Latmu bansam ki samla ki bapuli hapo ki laipu pratli ki jaka puli bala penyat da ke sarkar ki batmu ban pendap ya ki graduate courses haga medical, paramedical, engineering, science, arts, commerce, law, painting, music but nursing. Unat ula omru balingba ki smartphone ki samla puli kenyok jingtip bakham benya syuk syapang ke puli putih jongki bat kumjuru ya kalawai jongki hadian baki ladab ya ke kerdan graduate but postgraduate. Ula ong syuk baki samla puli ki day ban tab online banyok pendan kam ya kena ke skim. Madhya Pradesh hadian na unang yalang keseng Kongres Ujayati Raditya Skindia ula ino ya keseng ke sarkar kalayalang balayalang da ukamal nath kadon hatemir jong ka jingkelan ki emily bat kinong tray office ki bekershan ya uskindia kila ino kam bat kila ai ki kot ino kam jong ki kum ka jingkershan ya uskindia ladon ru ka jingyalang ha Bhopal bani kren syapang ke jingpin kala ya ke jingsinshar khadar. Kini ke kubur ke Wanshapi na ke All India Radio Shillong. Kaliang persya ke sarkar Meghalaya ke seng Kongres kalatmu ban penyeng ya uba Kennedy kriem kum ukertang ha ke election Rajya Sabha. Nakaliang ka Meghalaya Democratic Alliance kababat ya ke Jingsinshar Hajella kalajit ya Dr. Wanway Roy Karluki kum ukertang ha kini ke election. Ka election banjit ya unang mikmat bamarwe syaka yeng darbar Rajya Sabha na kini ke Jella kanlong haka arpun ritering menta ubnai namar kesamoy trekam jong pe MP berminta
kakong wansuk siem kan kutno hakakat arterik yayong mentau senam. Kisan puprangut ki pilgrim ki badai kinong India ki bawan Tehran Iran ki lapoi hinin ke step hakakat lingsun ki shipai lingsun ke India ha hendon ke badan ha Ghaziabad. Layo ru ban petnya lene ban screen yakini ki pilgrim da ki doktor. Lawan ra ki she India da ke lingsun C-17 Globe Master military aircraft na Iran kabalong kari ke belasyak takjur na ke jengpang coronavirus. Menteri ki kembali ke sarkar kami Dr. S. Jaishankar ulai khublai ya ke Indian Embassy bat kumjuru ya ki kenhun badai pet ya ke kuat ke kya jong ke India ki badan ha Iran namar ke jengtre shitom jongki ulai khublai ru ya ki shipai linsun keri India bat kumjuru ya ki nongelang keri Iran namar ke jeng ya trelang ringkat bat ke jeng smutru jengmut jongki Jaishankar ula ongru baka sarkar kami kelas dang ban yale ban wanra sai ki wei pat kinong India ki berang sakut ha Iran. Laraki ya katamasa holi ha kelain kari henin kasi. Kajingut jong kadi katamasa kalong kajingjab kajing baha ya ke basniu bat kajingwan ke ayom perem. U Presiden kari u Ramnath Kovind, u Vice President kari u Venkaya Naidu, bat u Menteri rang badu kari u Narendra Modi ula ai khublai ki pat ba ha kani kajing rakhi. U Ramnath Kovind ula ong ba katamasa holi ringkat bat ki rong babun billion jongka kapen i bakari India kalong kari badon bunjat ki jat benriu bapher. U Kermenru bakani katamasa kanwan ra ya kajing bahaya barat. Ula ong susu baka huli kalong kadang benten i baka telang kalakun bat ka ayong per em kalasdang. Laraki ya ka huli hakaling saudong kari haka babungut kipat ba kila syementa haka ni kajeng raki. Kaseng BJP Hajala Meghalaya kala pendranger ya ka jengja halat maulang haka than maukun ro haka bala ja haka praterik mentau benar haka bala syak bom shnong ya ki balik bam khana baken no mensho no kaseng ka kentu ya ki pat ba ban kiar na kum kini ki jengnet bin ka bakutta haka jingdu ya ka mensim briu kaseng kala penpau ya ka jing snolem syaki yeng ki bala du ya la khon jongki ulin Macmillan Khashandi kaseng kala kenturu ya ka sarkar Meghalaya baka de ban pengat daki kendon ki ba ya kitu ki badon kiti bat ban ais ngulem syaki yeng kisem jong kitu ki balamat ya kini ka jingja ka basongsi ban pengkut ya ka khubor sesisin pat kimat bakongsan ke World Health Organization kala penmena baka jengpang coronavirus kala nang pustan rai ke sarkar Tripura ban ajeng yarap san hajar tingka syaki samla pulia kiba pulia haki jaka pulia bapenya da ke sarkar na ke benta ban tit smartphone bat penbena ke kongres ya ubak Kennedy kriyem kum ukertang na ke benta ke election syaki ying darbar Raja Sabha katu ke khubor kalakut kebelawan Shopee na ko All India Radio Shillong. Sesipuan ngini sok lang bat ka Delhi Station na kabenta ki khubor ki banwan na ka kani kedai ko All India Radio Shillong.